Doktor Spinov, vodič kroz kontrolu medija za diktatore. Dobar dan, dragi diktatori, autoritarni vlastodržci i antidemokrate. Ja sam doktor Ernest Spinović. Za prijatelje, Doktor Spin! Vi gledate specijalni vodič kroz zloupotrebu medija za obračun sa svima koji misle drugačije od vas. Linč paket sa Doktor Spinom! Neposlušni novinari, opozicija, aktivisti. Koliko god da ih satirete, uvek ima još! Kroz istoriju postojali su brojni maštoviti načini da se u prijatnom i opuštenom ambijentu na tenane raspravite sa svima onima koji ne uviđaju božansku mudrost vaše vladavine. Da. A danas ne smete čak ni da ih streljate. Medije u šake i dajte im suđenje, kakvo zaslužuju. Najpre sastavite optužnicu. Ne znate za šta da ih okrivite? Lako je. Sumnja u vas je napad na vas, a napad na vas je napad na državu, napad na naciju. Dokazi? Kome trebaju dokazi? Zvonite na uzbunu, jer zemlja je u opasnosti. Zavera, izdaja, haos, bezumlje, nasilje! Za odbranu optuženog nema vremena, a boga mi ni razloga, sve znamo što ima da proveravamo. Spinte tuži, spinti sudi, kriv je! A ko će da izvrši kaznu? Bez brige, mili moji despoti, naći će se već neko.